بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي المتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangamilasin Allah subhanahu wa ta'ala, puasin pupujihan ibang sasanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsaram sukul kaniya pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kanikmat-nikmatan hiyanug hara niya katu taniyo. Serta murah-murahan in kita niyo lapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hakatan kamu mudaratan, daing hakatan unu-unu na doon laung tamahin ang persababan madawhat si manusia in bukun na marayaw bangman in kita niyo salamat tayo nito hato. Diyan niya mga katautay manghuran sing kami hapag iman yari kimi kita timatayngog ha programa ini bangman patatapon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo doon ha pamaugbog hasyara niya hasyara sin Allah ta'ala iban daing hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari na isab kita niyo hatungod perkala pangadjian sin kita niyo continue amunain launta tudurukan sin agama. May wajib ingatun si manusia in lima bay-labay yaon launta nasabot na to na in lambang sin agam Islam. Dahil naman ha Islam, ha iman, iban sin ihsan. Imubtub kita ni udihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin abab al-ihsan. Amunain al-martabatu thalisa al-ihsan. Amunain pagparayaw sin hinang, pagparayaw sin amal ibadat sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tain ihsan na insa ini hambuk na inrukun niya. Inrukun niya hambuk na biya na sin an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Amo ini in lambang hikatu sin agama amuna in al-ihsan hati niya pagparayaw sin hinang. Na inrukun niya hambuk na mga katautay manghuran inrukun sin ihsan amurain magtang-ipon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala in sa kaula-ula in ikaw bang ka nagtang-ipon kikita mo siya. Diyaon haalupan mo kikita min sa kaula-ula bag ko mag-ibadat magtang-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu nabang mo siya di kakitaan natantuha in Allah subhanahu wa ta'ala in siya kikita niya rakaw. Dahil hasabab yan na parayahon sin kita ni marayaw in pagtunay sin ibadat uno-uno na tibayhan ibadat sin kita niya. Na in ihsan la yatahaqqaqu al-ihsanu illa bi an ya'budu al-muslimu rabbahu wa huwa muqinun anna Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un alayhi yara fi'lahu wa yuhsi alayhi a'malahu. Di magmus
di dumagbus matan in hakikat sin ihsan pagtahon yan pat malaingkan suway magtang-ipon in hambuk muslim patuhan niya Rabbul Alamin salta in siya yan halom yakin halom sin pangatayan niya yaon in kayakin niya sin sa unatod in Allah subhanahu wa ta'ala nakakikita singkatan hinang niya lagi biwistakan niya biwistarara sin Allah subhanahu wa ta'ala yakunu al-ihsanu fi shay'ain maun launta atawa dumagbus in hakikat sin ihsan subay siya dun harwa parkala dumagbus in parkala sin ihsan in hakikat niya doon harwa parkala muna fi niyyati bi an yunqiyaha min ar-riya'i wan nifaq amo ini in panagnaan longta dumagbus in kamattanan sin ihsan doon kay mo doon habi kato mag-iamal maghinang subay muna hasupaya maparagbus niya in dinunhaon subay in yaon halom sin pangatayan niya in niyat niya marayaw lanuan niya kaagi daing hakakahinang riya suway wayroon karya bang siya mag-amal atin niya suway hakarna sin Allahu subhanahu wa ta'ala bang siya tumunay sin parda akan sin Tuhan uno na tibayhuan ibadat na suway tud yaon in ka-ikhlas matin niya malayo hakarya malayo hakakahinang nifak dun haon lanuan niya in law sin pangatan niya muna amo yato in hikarwan niya wa fil amali bi an yattabi' bihi syar'i wa yuaddiyahu bi azimatin wa quwwatin in hikarwan niya dumagbus in kamattanan sin ihsan sin pagparayaw sin hinang niyan amo na in suway siya suway in kakahinang amal magad hakabayaan sin syara sin agama Islam amin kaya pasampay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo in nabangkil halom sin Quran mahamul niya iban day nga hadis niya salta hitunay niya labay gawgut suway bang siya magtunay suway labay gawgut wa yuaddiyahu bi'azimatin wa quwwatin suway biyayat gawgut in hinang mo iman salta kusog sin baran iman sin yaon ilaunta amin akun sin pangatayan niya sin kitan ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya ikatayma sin Allah ta'ala in ammal sin manusya in sin ipon niya bang nag-aagad in dua ini muna yaon in ka-ikhlas in hikarwan niya in mutaba'ah bisan nisab ko maghinang sinuno na hinang parkalaw mo hapangatod mahinang marayaw kakukukan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lili nga raisab uno bahayan imatap da bahayan hasara am inapaturun sin Allah ta'ala nabangkil halom sin Quran in hinang yan hinang haaturan sin syara tiyugot sin syara atawakan isab aon panuguti ding hasunna ding hakahadis hadisan sahih sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwaira kita magad habi ayatu na hinang dabahayan sin Rasulullah in iyunang ibadat yan kaya pang hindu niya rabayan kaya pagbin niya bahayan atawakan isab na hinang bayan sin mga kasahabatan amuin launta kaya pagbin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangway na di dayat tumasain amalyan misan pa in kaaunan yaonin ka ikhlas law mahakal na sin Tuhan nagmuhus ko sin pangarta mo dun haon na imuhuat-huat kaon makawa mo karayawan na in hakikat niya mga kakasiagam Islam apabila wala dakimug dan hasara in hinang sin kita niyo in pang ibadat sin kita niyo na larak da katan
Di datutay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon kau madauhat karayawan simpag napakamu dunhaon apabila bukun haaturan sin syara. Gaman on waktu magdu sa pakaw. Hisabun kay mo sin Allah ta'ala bang mupiyakain impag napakamu yan bang haaturan dawa yan sin syara atau wala. Nabang wayroon na ayaw na kita niyo magluog-luog sin huminang simparkala dunhan. Amaya mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Najari niya ang dalil launta ad-dalilu minas sunna ala maratib ad-din. Pagka nasabot ta in maratib in lambang sin agama ay al-Islam, al-iman, al-ihsan. Amo ininto lambang sin agama Islam diha ini ang dalil niya pangikutan dayang hasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu minas sunnah يعني سن حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد يا محمد أخبرني عن الإسلام. أميتو إن دليل دين حسنة حديث بيت يميلون حديث بيت سن جبريل عليه السلام مشهور تنيك إن حديث إني riwayat kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karidaan siya sin Allah Ta'ala in aginya samantara in kami lawnnya in kami qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam samantara in kami naglilingkod doon hahadarat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idtala alaina rajulun sakali din dun haon anong tahang bukadlaw pagsakali gimua na imaun kamu di matong inhambuk usog itala alayna rajul shadidu bayadis siyab uso landu in kaputi sin pamakay niya amumyaun shadidu sawadi sya'ri iwan landu in katahumtum sin buhok niya biyahan pagubos din dun haw la yura alayhi atharu safar wayrun dun kanya bakkas pangilahan in siya yaon long ta manunjoki in siya ding ha long ta pagtulak-tulakan sahwab bang imano siya hatulak-tulakan lay panaw ding hamalayo maun aw magbakkas dun ha dun nakahabagunbon sin panamong niya at tawakan imbuhok na dun haon ampa ini wayroon pangilahan in siya long ta bakas long ta amin aun bakkas bali bakkas sin pag tulak-tulak na rin dun haon sarta in ay wala ya'rifu minna ahadun sarta dun haon wayroon hangkata ulong ta daing kamu makakilakan niya fajalasa indan nabi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga in usog ini long ta limingkod na maun paraig sin nabi sallallahu alaihi wasallam faasnada rukbatayhi nanangday na siya sin dua tuhod niya maun rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi niya amilong ta ubos na kiwanin namilima niya yaw nanangday siya sin dua tuhod niya maun para dua tuhod sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi iban biutang niya nisab in dua lima niya hadwa paa niya at dua paa doon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaw nagaalop doon haw nagbabak intuhod nila sibu doon han ini hambuk ini adab launta bang mag-alop imurid iban sin guru ninin subay siya nag-ami launta ya alop na inguru niya bihan na ami ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon man hayan aong kaybanan baita sin mga ulama
biutang niya in 2/5 niya hababaw sin paasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito kay banan riwayat. Iban namong na siya inangi sindi iban namong nin tao ini in usog ini. O Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. O Muhammad, baytay ako bang unuin in Islam pagyanon. Baytay ako bang uno in Islam pagyanon. Na insambag niya qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiz zakata wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman. Nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya pagka yasubo siya sin launta sin usog inamamiyaon akhbirni anil iman akhbirni anil iman in sambag sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuna in magnaik saksi kau antas syada la ilaha illallah magnaik saksi kau sin wayruun mapatut pagtag-ipunan malaingkan Allahu Ta'ala wa anna Muhammadan Rasulullah iban Muhammad daak niya iban palindungon niya o tuqimas salah pasti nga ito iban palindungon niya insan bahayang 5 waktu wa tu'tiyaz zakat iban tumunay kau sin along ta sin zakat o mungsud sin zakat sin pangalta na yung bang aon ungsuran niya along ta zakat in tungod sin alta niya pangmiabot in nisa pangmiabot in long ta in pag zakat wa tasuma Ramadan iban mamuasa at magpuasa kaw habulan Ramadan at inahang kabulan at tawakang kawantang siyam deni long ta in puasa humo bukon tu sadya bukon long ta hambuk at tawang biat sa intiu tachin syara mamuasa kita hang kabulan tawakang kawantang siyam adlaw den dun haun long niya dun manhayan iban wa tahujjal bait iban magnaik haji kau pa baitul haram bang ihay bang mukakausan den dun haun in ay qala sadaqta in ang isinusog in Usman beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yahayatto amin tungod sin iman qala sadaqta in agi sin kon beta niya in atin niya ini bunal ha baytay ako bang uno pa pagubos din dito hato na may ta pa sambil na ajaib Umar ubos mga subos ng pagubos imyan sadakta bunal kaw rin dun haon mga subos siya ampa na manghimong kanun manghimunan law niya bunal kaw na law sin usog ini nang subo pabalik law niya baytay pa ko akhbirni anil iman ha an akhbirni anil iman ubos man siya nangasubo sin akhbirni anil Islam na namaya nangasubo ni sabsiyasin banguno in pagtagon al iman so in al inamin amin pangikutan dalil ding hasunna in mga launta lambang sin agamata den dun ha amin launta ini sin maratib sin agam Islam na nangasuman sa rin dun akhbirni anil iman nangasubo ni sabsiya baytay ako bang uno'y pagtagon iman. Insan baksin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in iman amunain magparat sayakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pa mga malaikat niya iban pa mga kakitab-kitaban niya wal yawmil akhir iban ha mga iban wa rusulihi iban ha mga karasul-rasulan niya wal yawmil akhir iban mamarat saya kau ha adlaw akhirat wa bil qadri khairihi wa syarrihi iban ha qadar gianta iban kya handak sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw iban mangi amuyatto in longta in iman pagtahon qala sadaqta law ni abunnal kaw pagubos dun haon
Qala akhbirni 'anil ihsan. Nangasunay sab siya, baytay ako bang unuin pagyanon ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Qala akhbirni 'an imaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. Yatin hadis ito. Nagsabda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawak tuman siya sa ay niya siya tungod sin ihsan. Inangin niya inihsan amuna imagtag-ipon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala in sa kaula-ula kikita mo siya. Kikita mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang in kaunan mo, di mo siya kakitaan tanto, di tutta kakitaan. Na tantuha in Allah subhanahu wa ta'ala in siya tanto sadya sabunatod nakakikita kay mo nakajajaga in Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya baytay ako bang unuin pagyanon as-sa'a, akhbirni 'anis sa'a. Nung insamdag sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawak tuman niya subo siya baytay ako laong tabang unuin pagyanon as-sa'a tumaning kiyamat. Insambag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na in bukon impiang asuhan sin parkala yambat labi makaingat daing sin laung tanang asubo. Amo yan tinsambak sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na laung niya baytay ako bang uno na mayan in mga alamat sin adlaw kiyamat. Akhbirni an imaratiha. Baytay ako isab laung niya bang unuin alamat mailaung ta alamat sin adlaw kiyamat. Insabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nihaini antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Nihaini nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tanda pangilahan niya bang mag-anak na inipon babae. Sin babae, uwos dun haon mahinang na magnakura kaniya. Yan alamat, amunay magnakura kaniya. Iban bang kamasahan mo na intao miskin, wayroon misan taumpa na kakitaan mo. Hamok na ito din mga alamat. Uno pa, iban wayroon na badyo. Napila niya, wayroon badyo, iban mga miskin, mag-iipat kambing, maglumba-lumba, way na. Na magmataas, hapagbangon sin kabayan nila. Yatatawaluna fil bunyan, maglumba-lumba na dyan, magpataas sin mga longta, in building, inunubihan. Na inini, ayari na, jimajato in mga biya ini, yan na naglumba-lumba na, magpataas-tias na si mga hinang si mga uno-uno na inilong ta bay building biyahan nagpataas sa pagbangon sing kabayan nila o nato labi papataason inilong ta ding si masjid magpalingkat na sadya mahuli dun haon minig na intao na nga subos man yato minig na ina nga subo yato manjari masira akulong hi Umar ha, timagad nagduruhong ako malugay. Sabab na siya, ubos mga subo imiyang bagtoy, na nabunal ka. Biyan, akan na malugay siya, laung ta nagduruhong din doon nanganganal malugay in laung ta in Umar, radiyallahu anhum. Ubos man habiyat, tukita sa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, o Umar, ya Umar, kaingatan mo bang hisuyat to? Bang hisiyuin na nga suwuyat to insambong ko at inilong hi Umar Allahu Ta'ala iban Rasul niya in labi makaingat nagsabda siya
in agisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadha Jibril in yattulawna sabi in munatod in siya yattu malaikat amuna Jibril di matung siya marikan niyo hakarna manghindu kanyo sin agaman niyo amo yattu riwayat hi Imam Muslim. Jarin ya inyat tu hadis yat mga kakasi agama Islam hadisun Jibril hadisun azimun bayyana fihi ar-rasulu maratib ad-din al-thalasa al-Islam al-iman al-ihsan bayanan kafiyan shafiyan fayanbaghi lil muslim an yahfadahu wa an yafhama ma'anihi. In hadis ini min hadis Jibril hadis salagu-lagu matarrang mga kakasi agama Islam napatarrang halawm sin halawman niya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piatarrang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dun haon aninya in mga tu martaba sin agama Islam amuna ay al-Islam al-iman al-ihsan sin pagpatarrang lando masawakatu tanyo iman sampurna insawa niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ring hasababit tu nasuway habya ka tu nagwal muslim mamarihara kanya amunin tu ini iwan huma timarayaw sin mga makna niya hati hunta marayaw bukun launta ini mag-ingat sa jakata al-Islam al-iman al-ihsan sa wala tahyaha timarayaw wala tapya pangadji wala tapya ngaru hamanga kanguruhan sin kita ni na ding hamanga nikmat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga muslim bunato din agama nila amunin agama Islam mereka amunin piag-agaman sin kita niyo matarrang iban masawain pang hindu niya bukun biya sindukaing agama iban mga madhab amuin mangdahi hatao na mamugbog kanya pakilahon ami mangdahi den dun haong pakahiluhalaan iman kalaungan iman sin mga kaymanan mangdahi kanila pamagkabuhi at inyalongta amuin mag-life na sadyan hinang dihadunya amang dahi kanila pakatigid luman sin kaawam iban kakufuran dihadunya ini na suway kita niyo longta nikmat katu tanyo yarin agam Islam na hatihon na tu marayaw dunhaon hasupaya in kita niyo di kita niyo malawng singkay wanan manglalawng dunhan. Jibril malakun azimu inda Allah. In Jibril hambuk malaikat sa lagu-lagu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yanzilu bil wahyi ala rasul sallallahu alaihi wasallam siya in launta indara akun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya pagwakilan magdasin wahi daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يراه أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم نادون هاون di mandi si Jibril di amilonta di siya pagkakitaan sin mga sahabat niya sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa waktu ini di matung siya miyaon pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagpasarupa haragbus sin halonta haragbus sin manusia adapun hamain lonta hakaraya sali lonta hakikat kapapanjari sin Allah Ta'ala ha Jibril udi kakitaan nila tuput in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawakan nakaruannya kita in lonta in karya sali dagbus kapapanjari sin Allah Ta'ala ha Jibril na ilmu sa'a mga kakasi agam Islam ilmu sa'ati ghaibun ikhtassa Allah bi'ilmihi fala ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. In pangingat sin kiamat hadlaw kiamat amin pangingat ghaib amin nakatatapuka tuput Allah subhanahu wa ta'ala ra makaingat kanya na di na siya kaingatan sin malaikat masuok kanya iban di kaingatan sin nabi naraak na biyaon labi iningat hamanga malaikat iban hamanga kanabihan labi luman ni Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab aun na ding mga kayma na magpamung makaingat ba sa sin longta sin adlaw susungon kaingatan niya la damikyan
maggulal pa siya, makaingat siya na mainlong tanging kamatay niya, bangko no dumatong, iban haw no waktu, na mga ini, mga katautay manghuran, hinang kalungan sa lagu-lagu, naslagi kakufur in biya ini hinang sabab inyan, wayroon makaingat, tuputin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bihan. Mga palangon ha agam Islam, launta amuyatuin launta usulan atau durukan hikarwa launta ma'rifatullah ma'rifatuddin bil adillah nabiyaun marina kita ni pa kahinapusan usulan amindurukan sin agam Islam patut iingatun pangadjiun sin tiap-tiap naguwal muslim usuk babae amunain ma'rifatuddin ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam in amunain pangingat hanabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu thalith ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabina afdalus salati wassalam. Umingat hanabin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suway biakatu tanyo ingatun natu. Mataod nabiyaon in kaanakan sing ka musliman kabataan sambil naabot na sadya nag high school ng college. Naagon-agon di nila kaingatan bang hisyu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nila misang kaingatan in Nabi nila. Di misan nila kaingatan in liuran. In long time family sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabang mga dugaing history sin long ta dugaing aram, history sin mga issues yun nabiyan, labi history sin mga artista bihan kaingatan in puunan, in liuran niya bang daing hariin. Kaingatan in family sa in Nabi niya, amu in long ta daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu imahinang persababan, hikasan niyang sinsiya, dunya akhirat, hikasan niyang sinsiya labi luba na hadlaw akhirat, amin nagpaingat ka niya sin agama, was din ha Allah subhanahu wa ta'ala, sakali wala niya yahatin. Na mga kaya kasi agam Islam, kaya wajiban intiyap-tap katu tanyuhati hunnato, kilahun nato, insuway damikyan, insuway nato, hipang hindo ha mga kaanakan muna-muna, yamuin pasinupon kanila, panghisyu in Nabi nila, panghisyu launta in panubo niya biyahan. Na in siya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in siya anak hi Abdullah, anak hi Abdullah, anak hi Abdul Muttalib, anak hi Hashim, iban in Hashim, in ini daing habang sa Quraish. Tumtumon sing kita niyo, in panubo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in siya ni daing habang sa Quraish, ay hamakka, iban in Quraish daing habang sa Arab, bukon daing habang sa Tausub. Sa daing habang sa Arab, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa irundu Tausub. Bangaw nagyan na, inday kubang hariin nakapakainin akal niya. Na in Arab, daing hapanubo, hinabiyullah Ismail, anak hi Ibrahim Khalilullah, kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam, kasajaitraan kanila, iban hapang hunatan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam walahu min al-umri 63 sana, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasula. Nubiya bi Iqra wa ursila bil Muddaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nag-umur siya kanuman tag 2 tahon. So yun ato ingaton, bang pila in umur sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, miyabot in umul niya kanuman tag 2 tahon. In kapatan tahon, haway pa siya na hinang Nabi, iban laung ta hakahawa ay laung ta iban in kawahan tag 2 isab tahon, hanabi na siya, iban Rasul. Amo yan, hati niya, in kabuhi na dun haon, inikatan kanuman tag 2 tahon. Timag na nahinang siya Nabi, kilahon sin kita niyo, ingaton sin kita niyo, hawak to katurun sin ayat Iqra.
hawak tu katurun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yan surat Alaq. Amo ini inlong ta katurun panagnaan katurun ayat. Den dunhaon amo na inyat tu nami inlong ta nahinang na siya nabi. Iban nahinang si isab rasul kano siya amo inlong ta sabab ini duaing in nabi iba sin rasul. Den dunhaon. Iban nahinang siya rasul at tinanaraak na siya pakatan na ha katurun kanya sin ayat atau surah al-muddathir dunhaun. Adapun in hula sin Rasulullah SAW wa baladuhu Makkah. In hula niya yatto ha Makkah bukun haun sa yatto ha hula susi amuna i Makkatul Mukarramah. Salta ampas siya naglain pa Madinatul Munawwara nakapaghijra siya matto launta hapwas na launta inilong ta halom simpagdawan ni hangpo tagto tahon na nawag-tawag papagtauhid pakalima la ilaha illallah. Salta hamin hakapaghijra niya before yato ang kaya pardo insambahayang launta 5 wakto amunaing laungtay naon in naon in pag-Isra wal Mi'raj sin Nabi sallallahu alaihi wasallam before sin hijra mga hangkatahon biyahan launta amin kapag hijra ay kapag Isra wal Mi'raj sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inya tulong ta pang-ikram sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jimatin niya to hawak tuman huwas na kawapat sin apo niya ay kawapat sin amaon niya. Ya Abu Talib iban sin longta ini kanungnungan niya kakasin niya amunain asawan niya pilihan i Khadijah radhiyallahu anha. Hawak tuman ini hambuk tahun na rin doon nagsunod-sunod na wapat in amaon niya amo in longta nagdirihil kanya kusog longta hindi siya maus-usin mga Quraysh puhingaon isabab yaon in amaon niya timatabang kanya uno-uno ilongta impakarajaan niya. Damikian in asawan na pilihan ni Khadijah radhiyallahu anha amo inyaon daran magkukumport kanya bangaong kasusahan niya aon biya mga para tungon kanya yaon in asawan ni isa magkukumport kanya may mahinang persabaman magbulansang kanya tungod parkala pagsabar atawa uno-uno na dunhan kami in kasusahan yaon harig niya in Khadijah radhiyallahu anha. Hawak tuman long tanawapat na nasusa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakapagwapat na sambil long ta iniin siya na abot long ta rin dunaon lumag siya gimwa sa ring hamak ka nakakat sambil pataip lumag sa banghisyo long tabi mga mahinang sa parsaba mahinang long tagapi niya iban kapasampayan niya sakali dito hato naabot in siya piyagtilo na si mga bato biyahan sambil long ta in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya pawaan long ta dugo din dunhaw piyagtilo si mga bato lagi yato in amaon niya ay Abu Jahal hatay kuran niya dunhan manghimuting kanya hindi papaharun papaharun para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية أنها تعرف تفاصيل حياة نبيها وهي حياة واضحة مما ييسر على أمته اتباع هديه والاقتداء به. Daing mga kalabihan at tawapag pabidda sin Allah Ta'ala ha ummat Islam bunatod kaingatan niya mattu in kabuhi liyabayan sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban karuna in kabuhi niya matarang suway na to dahatihon suway na to dakilahon marayaw pangadjiun marayaw daing ha mga sabab hikaluhay ha ummat niya in magad simpamandu niya iban umupi ka niya sallallahu alaihi wasallam sababang na to di hatihon di pangadjiun di na to hipangaro pamanga labi in pangingat kato tani parkala agama biadi ini kaingat nato sin pamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biadi ini kaingat nato sin piang daakan niya iban sin wala bang nato di hipangaru pa mga kaguruhan sin kita ni mulya
bang di na to pangadjiun. Na ding ha mga min fadlillah ala al-arab, ding ha mga kalabbihan pagpabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala habang sa Arab, an ba'atha Muhammadan khatamal anbiya'i minhum, nabunatod piyaran niya hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan na sin mga kanabihan maun kanila, maun pambang sa Arab. فأصبحوا بهذا الفضل مسؤولين عن نشر الإسلام بين الأمم. Na nanjari na sila mga Arab yan hasabab sin kalabbihan yan mas'ul aasubuhon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod hapagpasaklag sin agama Islam hantara sin mga umat. Ting hasabab yan in sila di magbati laul hipasaplag nila in agama Islam. Sabab na amanat sa lagu-lagu sin Allah subhanahu wa ta'ala. ابتدأت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم بنزول جبريل عليه السلام بسورة اقرأ ثم أمر الله عز وجل بتبليغ الرسالة حينما نزل عليه جبريل بسورة المدثر. Timagna impagkana si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakanaw sin Jibril nagdamaun kanya kasin amin suratul ala Iqra basaka Muhammad ang padya aksasin Allah subhanahu wa ta'ala bilang rasul magpasampay sin risala, magpasampay sin message hawakto kanaog sin Jibril kanya nagdasin sura al-Muddathir. Amoyat to mga kaya kasi haagam Islam. Da'watu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, impagdawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allah bin nadharati an syirki wa yad'u ila tauhid. Amo ini in tainguhan na tumarayaw biya din in da'wah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uno imuna muna piyak da'wah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha kauman niya, ha ummat niya, ha mga kasahabatan niya muna. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyarasya sin Allah ta'ala karena mamandai bin nadhar mamandai iwan magpaanib ani syirk, magpaanib ha mga manusia day nga hinang pagsyirik. Bukun hisisyo sa nabi muna dia aksasin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia magpaanib day nga kakahinang kasyirikan. Wayad'u ila tauhid iwan launta at niya pahinang syirik tidak paksa kuto pa Allah subhanahu wa ta'ala papaanibon imano siya papalayo na yung haini asawab di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hakal na manaabiti wayad ila tauhid manaabiti siya hamanga mano siya patauhid amunain hinang pagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan muna in da'wa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini launta da'watu tauhid kalima la ilaha illallah biya din sa manusia tungalun nila impagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta layuan nila umanib sila daing hahinang syirk lawan sin tauhid bukun magingat sadya sin tauhid di umingat sin lawan niya di masampul na mga kakasiagam Islam impanauhid si manusia apabila yaon na siya nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala na amo yan sa tayo Nabi sallallahu alaihi wasallam di niya kabayaan inhinang bukun na haaturan sin syara bukun na hakabayaan niya hangkan na isab piya paanib kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha mga muhdatsatil umur ami mga hinang bago hapag-arama hinang longta hinang bid'a mga yato inyan guwa ding harila ding hakaptangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kaptangan bid'a ha bukun hisisi bukun higuro sa muna amo impanagnaan da'iya panagnaan longta mananawag-tawag maun paagam Islam amunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabihan papaanibong kita simahin ang inisabab ini na ini lando in kabayrus niya mabatal in amal mo apabila kau di umanib ha mga biya ini ha mga hinang amin hinang labiluban hinang syirk hinang kabidahan hinang kakufulan na in mga ini hinang di kabayaan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labi lubanin Allah ta'ala
Na yari-hari ibaita in dalil, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yaitu suratul Muddaththir ayat ika-isa harap pa hikapito. Yani dalil parmasin Allah Ta'ala, ukaw naglulukob sinsiyob. Naglulukob siya at tinami inyaon nagkukulang, tindog na kaw lungkahad pamanda ha mga manusya dahing hasiksa sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban tuputa patuhan pagtaam ilong tatuhan tag atasan kay mo in panglago mo hilabay manawhid kaniya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban intamungun mo sussiha palano amarayaw dahing halummi kita nin agamata lani lando in pag-umid lando ilonta in pag-ayad hakasussihan muna in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di aksasin Allah Ta'ala intamungun niya hipasussi sin Allah hipasussihan sabab di mabayain Allah Ta'ala sin malummi na piyampang kato na ampana maglummi in katan ni lumian bukun hatsa jawadjo sambil lonta imbaran in ipun lumian in kalano maunubihan. Namo yato iban tatap kau layu daing hamanga barhala sawab in hakaw man niya lando in kakahinang in simusumba hamanga barhala hangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak tuman siya din doon lonta masuk na imumul niya kapatan na masub na siya matto pagarihira dito siya magtaamok dito siya lonta magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala manganal sa ta yatto in lonta in lasan niya ami lonta pa umat ini labi lumanon hakaw mabiya din in sila yaon lonta malawain pagsumba nila barhala ha sambil lonta na di matung na in waktu lonta na nang nasa nabi peratunan na siya wahi ng ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ayaw ko tun lumamun ha mga tao nagsasakuto pa Allah Ta'ala. Iban, doon haon, iban ayaw ko maghuna-huna, ba't mataod na inahinang mo. Kita niyo mga kakasiaram Islam, misan in Nabi sallallahu alaihi wasallam, liangan na sin Allah Ta'ala, laon niya, una-una mataod na inhinang ko, okay na sa inibiya ini. Way sa panghinang kau, hamal kau sa hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo lang tabi mga ini okay na sa ini biasin habiyayaon na pagkalon niya biya matawad na sa ini long ta in hamal ko in hinang ko biya ini. Ayaw biya mga kakasiangam Islam. Iman bang kau mangdihil bang kau mangdihil bukunin angut mo hasupaya kau isabawson kadihilan mataod. Yato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinya mga kakasiangam Islam bang kau mangdihil papagkahimumano siya patay manghud mo unong-unong dirihilan akal na sin Allah Ta'ala nabukum mo na tulong ta bistahon atawakan laon ta inkaw na mo bauson mo kalukarihilan isab ko bihan ayaw na ko mag-angan-angan simbiyayat to bang mo kyarihil na puwas na baya-baya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hakaridaan sin Tuhan mo patudjuhain pagsabar mo ha pagkatuwa wali rabbika fasbi patudjuha impagsabar mo huminang singkatan pardaakan iman lumayo sin mga liangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yato mga kiyaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala ini kabakan na to inato hasuratul Muddaththir in namin patumtum sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Akad ala hada 10 sinin yad'u ila tawhid. In panawali mo kay in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanawag tawag papanawhid mag-ibadat tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagpapahalli ha mga manusya dahing hapagsakuto hapag-ibadat pa Allah ta'ala doon ha Makkatul Mukarrama hangpu tahun limo kay nanawag tawag sin tawhid habi ayaw mga kakasiagam Islam makasusahin umat ini hauling zaman ini makasusah pa ding mga kaiwanan mananawag-tawag maamuin
haulihan na sila manawag-tawag sin tauhid. Badi nila na ipanghindo ini. Wala nila kaingatan, imano siya, misang pabiya diin na impagsambahayang, impagpuasa, impagzakat, apabila bagsak sila hapag tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala larak ingkatan. Sabi yun, kabakan mo din hamang kaiban na mananawag-tawag, pasaran imano siya halom ka kufur, pasaran imano siya halom ka syirikan, basta lang na sila nagsasambahayang na, nagpupuasara o kirasan. Sabi niya, ito na, Tuhan di magtutumbas kanila din dun haon. Buna, Tuhanin Allah subhanahu wa ta'ala magtutumbas sa ayaw mo pasari. Ayaw mo pasarin sila halom katigid luman, halom kasyirik, halom kakufur dun haon, sabab na inyaon mahinang parsababan ini hikabata singkatan amal ibadat sin sila. Namo yan mga keulungan sin Allah Ta'ala. Wa ba'da al-ashri urija bihi ila as-sama' wa furidat alayhi as-salawatul khams wa salla fi Makkah ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Dun man hayan hatat kala miyawot na hang po tahon, pagubusin hang po tahon, diyak na siya sin Allahu Ta'ala mag-mi'raj. Mag-mi'raj, paliyusin 7 lapis langit, sampai di magpaksya pasidratul muntaha. Sa dito na piyardo kaniya, sin Allahu Ta'ala insambahayang 5 waktu. Ubus na dito hato ang pailong taiban, dito hato ubus man piyardo sin Allahu Ta'ala, harum dayat to hapag mi'raj sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patasin langit, sambil lang ta miyabot sa pasidratul muntaha, na nakapagsambahayang siya doon halom si Makkah puasing kapardo 2 tahon pa ilong tenluhay hatin niya sa miyabot in siya rin hangpo tag 2 tahon. Ang mahuli rin dito ang pasadiak sin Allahu Ta'ala naghijra, naglain, maghula pa Madinatul Munawwarah. Na hatungod sin pag-Isra wal Mi'raj sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga kakasiakam Islam, na ini wayroon tud kya baita, kya tugila, bang unu waktu, bang unu bulan. Sabab khilaf yung mga ulama, mga ahlul ilm dihayni. Aw ning mga kaibanan long nila doon Rabiul Awwal jimatun pag Isra wal Mi'raj. Aw ning mga kaibanan ulama long nila doon habulan Rajab, kaibanan isab long nila habulan Ramadan. At iniwayron katantuhan bang hawno tuod long takimugdan dihayni in pag Isra wal Mi'raj sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa inwajib ka to taniyo parat sayahun na to inyat to jimatu. Lagi biyay tahalom sin Quran mahamulya amurakuman na wala na yatto kaya biyay to da hadis bangka no to jimatu in pag-Isra wal Mi'raj. Bang aon nagpaguwa, bang aon nagpasaplag laon niya habo ini tiugila nila inyan manunjuki sumasaan in hadis yan hadis daib, sumasaan na isabin hadis yan hadis mawdu. Hatin na hinang longta mungkar, hinang amin mawdu, hinang in hadis yan nahangkan wala jari sim mga ahlul ilm, sim mga tao labi luwa na mga kasahabatan puas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matabiin, iman sin sumunod kanila, iman sin mga upat kaimaman sin kita niyo, wala nakapag-ihtipal bang mabot din pag-Isra wal Mi'raj. Wala siyara sin mata in mag-ihtipal hawak to ini. Wala siyara doon haon. Amuin magtaksis ko, mag-ibadat lang mo bang ako makahinang ibadat sambahayang hawak to dihayni malago in karayon ko uno rin nun hawayroon mga kakasyaagam Islam. Bangaon na may talong na hadis biya ini manunjuki pakalabihan huminang korunhaon na inyat to hinang buko wayroon net to laon na wayroon kasabunalan sin hadis yan imalangkan inyan mga hadis mawdu hinang sin mga laon ta ulama usufi, ulama sin mga nagdarasin ilmu tasawuf sin sufi din dun haon sabab inyan na amo yan in kasusuban pag hinangon sin sila, matagi sila mag-invento, matagi sila magganap haparkala pag-agama. Na in-agama ta cukup na mga kakasiagam Islam. Damang in kita
matan longta impanik saksi ta pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangingat ta ya hati tamarayo na in unu-uno na wala na piyang daakan sin Rasul, iban sin mga kasahabatan wala na nahinang, iban sin mga tabiin din dunhaw na ayaw na kita huminang sin parkala ini, na ini amuyan impanindong sin ahlus sunnah wal jamaah tungod sin Isra wal Mi'raj ini wayro ini hinang dahil pag-ihtibal hinang bid'a hinang longta di kabayaan sin agamata dahil dunhaon bukon ini in usulan ni haagama wayroon yan haagama in parkala yan na inihiminang na baya-baya na sin sila bang amuyatun hinang in kabayaan sin sinan hinang sa bang man inyato napatarang sin kita no inyato bukon na haaturan sin syara na hindi hayni mapinig na imbal akal dun haon na panghariin impiun niya maghinang haaturan sin syara atau maghinang habukon na haaturan sin syara din dun haon na napun din di hari mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahaupuan in dakwah sin panawag-tawag sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paagam Islam doon hapagpatarang sin ngi iban lummi sin hinang syirk fi annaha bayanun li qubhi syirki wa tahdhirun minhu pagpatarang sin ngi iban lummi sin hinang kasyirikan hinang pagsakuto hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagpahalli din kanya iban damikyan hapag patarang sin kalagguan sin tauhid pagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala iban manawag-tawag maun kanya amo yan insubay muna bangkitan yung miya magadda hamanhaj sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subay muna inhi parukot na to palom pangatayan sin ipon sin Allah ta'ala ha ummat niya umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kalimatut tauhid amo yan mga kailangan sin Allah subhanahu wa ta'ala طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا إليه فطهر قلبه وأعماله من كل أقسام الشرك وحارب الأصنام ووحد الله تعالى بيوبغن munas النبي صلى الله عليه وسلم piyakay niya hagin hawabaran niya in uno na pamando piya sampay iman piya na abbitin niya lianuan niya muna siyusin niya impangatayan niya iban sin mga kakahinang niya naing hakatan wal na sin pagsyirik iban launta yopangan niya in lamun niya amin liubon niya in mga barhala sarta nanawhid siya nagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan kahinapusan mga kakasiakam Islam mimma yadullu ala ahamiyati tauhid أنه ظل 13 سنة في مكة يدعو إليه ويغرسه في نفوس أصحابه 10 سنين قبل الإسراء و3 بعدها. Dahil mga nanudlo imaun mga kakasiakam Islam paparkala atau pakahalgaan sin tauhid pagtag-ipon tunggal po Allah subhanahu wa ta'ala bunatod in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam limuway si hangpo tag 2 tahun hamakka na naabiti maun kanya patauhid iban longta tiya amin longta tiyanum niya piya sinup pa mga pangatayan sin mga kasahabatan niya hangpo tahun haway pa in pag-Isra iban 2 tahun puas niya yato din kahato demikian qabla hijrati sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah أكرمه ربه بأن أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى وكلمه ربه وكل هذا في ليلة واحدة هواي بالون تابغلين نيا هرب مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميول يسياسين الله تعالى بيapag إسراء siya tinapia tulak salta iban burak amin siya katanya karan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inya to hawak tura sindum daing Masjidil Haram hamak harap pa Makkah adaing Masjidil Haram atin amo ni Makkah harap pa Masjidil Aqsa amuna in Palestine am pasya pia pag Mi'raj pia sakat
papianilong tapaliusin mga 7 lapis langit sa taas-taas sarta naghimumungan kanya intuhan Rabbul Alamin sampai na dito hato na ferdo kanya iban ha mga umat niya insang bahayang 5 waktu sarta katanji matuyan halawm na sinhangkarum amuyat to in wajib parat sayahun sin kita niyo mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian sin kita niyo ini naubos na to na longta ini natapik ha kada kiagos gausan sin kami labay ding hatawpik sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in longta alusulus salasa in longta tudurukan wajib iingatun sin manusia hakabuhi nila lugay hakabuhi nila karena into ini pahipangangasubukan nila ha ini hawaktuin sila doon halom simpakubulan nila man rabbuk man ni madinuk man nabiyuk amoy ini into hangkan ini ni wajib hipasinup na to hilong ta hipanghindo ha mga kaanakan muna halom simpamayabay sin kita niyo amoy may umingat sila patuhan umingat sila umati sila unin pardaakan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila demikian umingat sila sin Nabi nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam umingat sila sin pag-agama nila labay ding ha Quran iban ding ha sunnah murah-murahan teopikan kita ni sin Allah ta'ala katan makahinang sin mga uno-uno na dia akan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala labay ding ha pamando sin panghunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta habeni nin hal jimato sin hal sin kita kahiluhalaan murah-murahanin kita ni resab lapas kita ni dahing ha mga sakit amo ilong tayan si maplag amo ilong ta aming coronavirus yan na suway natudaran basahun impagbasahun sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laun ta Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wa min wal judam wa min sayil asqam na iban si mga kaymanan launta ini hikataming na to deng hayat to in mga adhkar sabah iban daran kau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim a'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati min kulli 'ainin lamma iban sin kaymanan mga kiaulungan sin Allah taala mahuli mamaid kami halapal kasilasasin sin kami kanyo hakarna sin Allah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.